Goam, hik game ga go animal, go ingentoch is go sonrietje, kuntok e dagje na de jaun. Bishop de Sui son uren, a geochnach gan oper dak Jacob, a brien, gunstaat, ri dunjes en bi a vis a geestjochrief. Bie maar paars dier behe, en rutte haasje we nu commas a hula game ella a vis shiva chluich. Hami triket sig a blien a geuj, agus hami gamen en gulior tromo vehe eichkin, ach a geindjen shin, gaan jel more aan gamenen a torst farakin jen mar shogo. She na gamenen a haas na meintje na hons na gamenen een liste show. Nu ha mi a smuintje na rash, harish na blienig in na gamenen a chur farakin je garakatus, ekkel is ingentus orum, ha mi een duinen a smuintje ora. Lesjen, koit die shin een jeeg gamenen a shar a chluich miriev. Out of a jeeg. South Park, The Stick of Truth. Nog een game show aan een da vila se keher jeeg, zo'n PlayStation 4, Xbox 360, agus een PC. Stolom se South Park gemoor, hij ervie dol zo'n baroch fiket blienigen, agus hij haas kusperol en ju. Nu han a crueteren, Matt Stone is Trey Parker, a genu 3 uur, gaan jelak schachkinake zo'n verre janu. A kumelen 3 uur is laroch. Haro schachkinake zo'n game show janu. Game giet blienigen, agus lesjen, gereed focus kianalis. Trona game, ha a kluich mar karakter uur gloers gaan vallen. She RPG hounds a game show, agus huke biachken vo gamen in mar Final Fantasy is The Legend of Dragoon. She turn-based combat a hound, agus hij commas och gaiv na skielen is aramachkov a lesachug. Ach, shin faren de stad na koltasen. Heet shiv trona game a konjach agri karakteren van a program agus bi takertus en njonoch a toshachug in luiv en tre. Zombie en nasoch, leneven moor, dunje krubak, ha eet ule aun. Bi shiv a sabatje na karakteren vil shiv joloch. Bi a klachug summons mar iese is Mr. Hanky the Christmas Pooh. Bi shiv een tai bukke gianu gikan son kona runain. Bi shiv a rurig a vappa vil shiv joloch von een tre, agus a garokin is a königig parstjen animal von a program. Stolumse in game show skaz gunroi farakin mar gunromi kluich episode more je South Park. Agus trona game va mi garokin gunstat a hula parst. A königig episode na joknik mi jen agus OMC nu de Chechu Canada. Mamba! Out of a nu. Nusje, ha mi cheating lesson year show or hug mi da game. Carson? Well, ha buringo roin a janu etere. Ha jet a kumelen een atje na meintjen agus nu ha mi a smuintjen fer, ha mi a smuintjen fer ele. De hug me? Resident Evil 1 and 2. Nusje, lesjen tug akum show, ha mi golesjach een remake ek Resident Evil and ek Resident Evil 2. Carson en de hug me in gaming and show? Well, Hanik Resident Evil amach aan een nuikje jeek nuikje te share zo'n PlayStation, agus ek en naam van mi jiroch nui bliena geuj. OMC biach donne. Haro PlayStation akum ek en naam, ach racking gu tuimo garage, agus gluchimich zo'n uren hietje. Van checklorum von hosje gegeme, a ruier falla vogoin, agus gaan jelach pistol akum me hug me Jill, gaan jelach skiën akum me hug me Chris. Had de hug me Chris er a stop op zombien, a femigin koik million stoppen zo'n statig uur en nav. We droch Ashley akum me hulle eiche, ach ek en naam van me giri game a gloich in ala. Taimoor ekkeloch, Nahervoor, Davenali moor, Lusmoor, Sharkenmoor, Starken olk. Ik a hulle parst va ruteken ekkeloch aan. Haromi saveltje ek aum bi. Fjallig, kunarst, ekkel, kutjem, va hulle rut ekke game show. Aan een neikje jeek neiketse och, len Capcom Resident Evil le Resident Evil 2. Van game show steekje aan se valle Raccoon City, agus huke en overoch van atje irgelte, gu atje moor is trang. Geta va a hula shien van a hied game show, agus vai lentin schlee koltok rische hied game, vai farakin etterjalichtje. Va karakter een uur aan een leon is klaar, tokelich een uur, navi een uur, agus van a hied minute, gai stoppig en chase mien na overoch. Van game show is moa agus ledige een skieloch van a hied game. Van a lemen ekkel haast aan, ach aan se game show
va fisacaf navich, ach garig sif gynro iet ule fasgorf. Ach ons giet game va sif a farach in meechaintjoch, haro fisacaf jeva chin, jeva tacherst, agus gemig sif fein amach. Hanna gamen en seo haas na mijntjin, skaz nur a chluich mi eet, va mi ho og. Va mach menna wachum ek ire aarst, agus va mi laan inguntus. Jevar cool gach doris, a vil een navid sin marav. En doi ons de roskul a hula doris ho slurdoch, agus le gieskel kutjoch. Beshoch hiet gema overoch a chluis mi rief, agus skaz gen ro eet aan een 3D, chanel visakum ach, jarig eek nas ire. Gaan gewillig kutermoch gun kluikshiv na gamen en show. Gu harage in remake ik Resident Evil 2. Aravahoch, GTA Vice City. Roin coins bestjoch a hounds en tug show skans gewil mi kritching grey show en game GTA is shara hound. An what? Aan een da wiele sega, Lane Rockstar en game reovlatjoch akke GTA 3 le GTA Vice City. Wij aan een lean 3D agus va GTA gloesit falad von game aan een stuile shalag zoel en join. Nisje, hij kutermoch gra riest, garomi eerstige jaar zo'n game show nu a haneke mag. Ach, kuju, she badass a hunum. She sul foskeltje lavaun, agus chluishiv mar character Tommy Vercetti. Nisje, Besho a chiad game GTA waren de vrien en priv character, agus had de huur Rockstar bachgug een skippe kluich. Va classicin mar Ray Liotta, William Fichtner, Tom Sizemore, agus na classicin nach Marin, Burt Reynolds is Dennis Hopper. Va een game steegtje ons na hocketen, agus klakke a hula parst va een luib in Leenshin. Leenshin Sawyer, Kjol, Vonigen Lav, Moor, garam een game show ochketen. She een game show in over a ha girl moorachum een kjol na hocketen. Agus get va skielloch een game gleintje nog, wie een triek drijvig zo'n uur en een heetje. Giroch a geestjoch rischen radio. Haro ach stationen laan kjol meervlog a game show. Ach van een stationen kutjoch ek ira even nach cool me riev. Gehoneroch, eester YouTube, K-Chat, Emotion 98.3, Virok, Giroch Scanjo. Van een stationen maar pars gen game. Va eet een luib in skielloch agus sin mar a hula root se game. Hieg shiv karakteren vo GTA 3 ach na soike. Ga vieg uiake van een tokkeloch ach gehopan vig na tokkelichen nen atchiken kutermoch son een skielloch. Jenig shiv karatchen agus is jai greshak stoppe geef shiv nur druim. Aramur, karichen na shar at seva shiv gloos het erst agus mu jedig haal, plenichen. Nisje, bi mor an gunje a kanting gure in game a shara haun in GTA San Andreas. Agus get to say sandbox nes moa haun Shaq Vice City. Nam viakse vakusa dol haun in San Andreas. Lorik Vice City meskig ma etter GTA 3 agus San Andreas. Garo een game go moor agus gure focus na routen a va kutermoch. In skeeloch, in daivetter in game agus in kluketer, na karakter in fat. Maar een skielloch Goldilocks va Vice City just right. I harona smachken jo the controls callante, agus ek amanen van een mission in rogerf, ach koha callante. Agus kan jou Vice City ek een moeilijke list akum, so kun je. Aravashak. Super Mario Smash Bros. Melee. Smash Bros. Melee. Catchen toshik me leishin game show. Hanneke mag zo'n Gamecube aan zijn duurloch daar wielen se hun, agus va mi haska chluich aan een daar wielen se shia, nu va mi ek al hai. Nu nach jack me gaan a classic en akum. Lesig giet game zo'n N64 le karakter een uur, maar Link vo Legend of Zelda, agus Snake vo Metal Gear Solid, agus she melee vaun good jerav. Chluichen quality mo vraren, agus vieg melee attackers en teyak in kutjoch. Must chicked machor suisen stijren zo'n stachtig uur aan. Wij goos spoorsel linken ai Mario is Snake eiken. Buringai viking ko een karakter in Nintendo is shar, agus klakken game system voor een ro en slaanchakov ek arava machas a giet. Leshen system show rein en game shiv go nerva soch. Or boel is jai boel, vieg en kiet het akov a fas, agus nu ranik shiv kiet se giet. Wie ik komen zo geef het dol a skeer en maak as een stadium.
Nu a bhain sláánseachah mar seo bhaisibh cléiscoch pala na cacharachah. Mar a thuairs mé ag an toiseach, chuig mé an géime seo nuair a bhain mé ag olthaid cúteach. Nuair a bhain mé is mo cháirte na farach in an úine fata, chuig ag sin an géime seo, nuair a bhain sin ag an deireg seachcin, a gáil agus a féú i gáil amach, chuig ag sin an géime seo. Buring gaibh a chuig cólarí ar carajan, ans an heomar, rí chéile, charóisih an taid ar dhealachte le headphones or a bhríon ar microphone. Bhain daibh acah a fásnas látear, Vig a hula dunne faracin an arachcin ag an aum, a garachcin a géoch, chanelach cynigin ma acum nuair a hami a cynigig a géime seo. Va an biach a géime mírvaloch, agus van grievog na sear. Va move sonrige ag a hula character, agus van a stadium in coltachri atchichin von a gamein The Legend of Zelda, Mario, Kirby Ella. Han tre haast dol is a hula console uur ag Nintendo, agus muur nach de chloichu Smash Bros en bihast, catch and row, shootiv. Aravashia, Metal Gear Solid. Skiën en game show an shallow aan een nuikie jig naked a hawk, agus ek en aum shem priaver avaan som PlayStation 1 a viakov. Tarsing dagisk, garikin game show maar film fial hierig, new espionage. Coltogri James Bond no The Bourne Identity. Chluishiv mar character Solid Snake inside your colante. Va gadgeteke agus van a skiel en sabacheke ek an ire is arstje. Agus nadiochnochig en gu ek an actor David Hayter. Girach sconjol son a character Snake. Root Giavar as kookal avaan. Kuin ek a hula dunje a hiet pars gen gimme. Snake a snav tronushke, a breenrishin skippe ek a muna vision erst. Gloishiv shaket na navian is iasel, agus a glosit gu savok tron sniach, les na navian a lentin na lora koshanakov. Get the suringe rui tronage sho, haroshin sporshal. Hanakim fialaga nu a vashiv a glosit gu slurdoch, savok, agus a smuintje a flana is shar, son glosit erst. Va en skieloch ovasoch eintjenoch, is kure greimor von een toshoch gu jerige gimme. Hacher shiv character in Njonoch maar Psycho Mantis is een cyborg ninja, agus nuair van a character in a brien me een snake, agus ho maasavai, huk sho orv a vi a giri mar sin. Ha roshiv a giri a vi a kurin greim skaznak ros snake mar sin. Vashiv a giri a hula navig a varavug a hiet turis skaz nach heilig snake a chui. Huk in game orv smuintjen, gu harich nuair vashiv in oi Psycho Mantis. Shin and Sabach as animal Harrison Stray. Leve ur neintjen. Chaburin gaiv a volig eacher agus va am foosglug kruachal. Va femakiv een controller akiv a gloesit vo porsta hun gu porsta ga agus a noorshin chaburin ga Psycho Mantis ur eintjen a levig. Aun an parstelle game op shiv an boxe sonne game a levig son codain. She biakin mar sho a rein in game rievlajoch. Haroshiv a clúich cólarí character, sé character a bhúnamh. Sé a chlúiche a géime an rút a bhain chu sonríte múna géime. Get a chuirsibh críoch charoshiv jesho. Buringaibh an géime a chlúich a ríist, agus leis seo, joag sibh cógúnach etar dhealachte. Buringaibh na céinehn je da character a chug, agus ma chuirsibh fér nó che eile, bhíag dúis sonríte acah son an a chlúich trona géime. Huoskel en game show kruvli uur son gaming fat, agus vashi na tosche gri feikin ard uur gamenen. Fair far en roshiv a farakin gun roshiv a kluich film, les suspensionis innovige is doin. Well, shinne son a hiet parstjen video akam, agus hami en dokus can bishiv koleruim son parstaga a hachina geicher. Nische, natje och nog to like, share en subscribe, agus karson nach eens go me je na gamenen a shar akav. Cheery!